kami guys, dadamis maribuhok. Kay awit din gabi eh. Mao na ang coronation ni Lisian, mao na ni Ngarimi. Malabi ma. Hindi karon, ako sa imong sinira kay busy si Mama Julie. Nay giatingan nga seminar. Manang ako sa ko sinira dari ron. Magkuang ko mag pork sinigang. Hi. Malabi ma. Damis man buhok. Malabi ma. Grabe ka bibo dari kay kuan daghan mi bujag. Nas Rami, Nas Dwight, Terry, Nas Aisa. Tapos Mayura, Rosale. Ara. Para timo. Jawa de dari Terry og si Rami. Og si Dwight kay to ay aba to sila. Kuan sila nag-photoshoot. Nag-photoshoot sila. Kaya na, waka kami ngawang nanay. Waka kami ngawang nanay Lita. Ang istorya mo Japon ma. Istorya mo gahapon. Isa mo istorya gahapon. Isa mo nag-istorya gahapon. Sa cellphone mo. Ang dali mo ngaw ka. Malabi ma. Labi. Ano pala bigikidikid na to? Ano, natumba na gato. Natumba na ko ang Mama Julie. Kasi pala bigitin kay Ibo. Sana. Dugay-dugay sa pagkamong bakasyon guys kay alas Lunes magtumamig panglaw. Diya, Merkulis pa may manguli puhon. Puhon. Oh, nabukog man eh. Wah, nagkaning baboy lagi mo sukol. Sigang ko. Bari ni sinigang nga may dahon. Kaya namas tiri, bawal. Na, nakamagluto ako. Malabi ma. Sambag. Oh. Sambag. A few moments later. Ang sinigang, wala may dahon kay bawal. Gabi ra mismo. Kalami sa bawal. Uy! Lamig kajo. Lamig ko kajo. Hindi sikreto ni Mama Mali. Para man. Kamatis naman na. Ha? Diyan mga gwapa na yung iso, no? Gikan na bentaon sila nagpa photoshoot. Mga gwapang manghod. Ako ba Malabi ma. Ako yan na. Ako na. Inside siya? Mura mas tirig ka na nay. Matranggahi magliig. Hindi sa masayan. Dikit nga na nabali ang dugajo lagi. Majo kay buta na ko ang district to. Magban pa to. Di magalisod ko. Anang kumpari. Di lang ko paprina. Why dahon, puro ragabi. Uy, lami ang pagkadog sa baw. Kay bawal. Asin kilig. Ang gasluman kay ganang ko gaslum. Dali na gatong duha ka. Dali na ka ano mo. Tarag na apay tangko. Bawal lagi. Hara magbang mga tao, aman dali. Sige na Alyanna. Sige na ma. Nagturo ako. Sige na. Ikaw to. Mauga na ni mo Alexen. Tug pa kay kapoy gilabdag Uy, sus Ginoo, pinakis magajud. Salamat. Sige taon na kiss. Sige na ba naghandom nimo? Ay, lama Luto na po. Ni mo majule. Ha? Mana ka? Ha? Mo apon. Si handom sa Alyanna ni mo nang naa nakakanding.
Hara magabang mga tao, malaki. Si Mama Julie, la mama. Ang lakaw gaso. Gaso ka Galaxy mo kontag imo te. Sige, tawag handong nimo. Lagi. May kalos kantay si Mama Julie. Yatin na. Nagsuri na. Di, ja, gimingaw mo gula si Ja. Gabi. Yung dyan. Wapa na si Mama Julie. Wapa natin niya. Alam mo ka na gabi. Wabi to. Naano ko na siya gusto iingon about nimo pero di nila maistorya. May lain na may dala. Hoy, taro nga na mong ipok, oh. Tarungan na. Nagpakigol na ba yung taon ka? Pagkigil ka ma. 3 hours later. Ay, kaon. Hawiri, oh. Hawiri kay ko ang mamagdambiri da. Ang akong malbiri. Naman. Aslam. Una part na rin, dili pa si Buhat. Kato mo bridge sa good evening. O kan ko kasi kato. Murag si Jakuan, murag murag lamig o ka ng bugnay. Tanan, nagto na sila. Masunod na ni Lexi. Good luck, Lexi ha. Lexi Ana. Mga celebrity. Nay mga hill dito silang katri. Hala, ginawa among kandidata. Samo tag inahan. Salamat bang Mel. Good luck, Lexi. Bye-bye. Masunod rami. Ayun. Wala si guys. Special for special. Special. Love you, ma. Karen, the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Let us now come for the processional of our gorgeous and handsome King and Queen of Hearts 2023 of San Vicente Elementary School, as well as our distinguished people behind this event. Ladies and gentlemen, this is the processional. Once again, this is the processional, starting with the previous King and Queen of San Vicente Elementary School, John Arnel Roylo and Shelby Lyle Pautan. Shake your body, baby, só pra mim. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo pra aprender direito. Together with the parents, Carlin Oliver, and a board of directors, Rose Gale Silas and May Amelia.
and Bernardes. Recent winners. From grade 1, Jotmel Correction. Jotmel Correction and Stella Blue. First Prince and Princess of Hearts, Vince Patrick Maher and Lexian Bernades. First Prince of Hearts, Vince Patrick Maher, his friends call. Thank you. Mr. Bernardes. Her ambition in life, when she grew up, she wanted to be a famous model and a famous celebrity. Her motto in life, do what is easy and your life will be hard. Do what is hard and your life will become easy. Ladies and gentlemen, our first Prince and Princess of Hearts, Vince Patrick Maher and Lexi Ann Bernardes. And now, our SVS King and Queen of Hearts 2023, Sam Fernan and Summer Mondri Dondo. SVS King, Sam. May request Brigade Captain Julie Escabarte. Give a plaque of appreciation. Ladies and gentlemen, the SVS King and Queen of Hearts 2023, Sam Fernan and Queen Summer Mondri Dondo. female. So these are the number of likes sa Facebook. Female, Lexi Ann Bernardes. May request for Charm. Dispatch. Facebook Choice Award for Male, Vince Patrick Maher. May request Alitz&Alyanna. Miss Photogenic. Our Miss Photogenic is
and Mr. Personality. Our Miss Personality is Marcela Moynay and Mr. Personality Sam Fernan. The proud male. Liza May Ipil and Jatmil Coracho. Darling of the crowd. Barb's Bloom's Choice Award Female and Male. Barb's Bloom's Choice Award to be awarded by the CEO of Barb's Bloom Creation, Miss Barbie Discalyar and Miss Chris Shane Arabejo. Barb's Bloom's Choice Award will receive a sash, bouquet of flowers, and a token. Barb's Bloom's Choice Award goes to Asia Lady J. Mucha and Christian Wanier. Alright, another set of awards. Victoria sa dadan. Ano ko pagtas ayo. Ano sa tindo sa Fair Lady, tindo sa tabi, tindo sa tabi bin. Ano tayo? Victoria sa Victoria sa ta. Ano nang gamay pa? Ano ko dali?